Hello, tuni ku ki channel vazo se na bon chawen lem nei vin tuni a hi KZVV zo se KCA in ko na ananei ti a hi in hichiwa hi KZVV zo se ko na KCA in nei ti hi ipi chung changa a ko ham ti wang cho aki hepo in a hin la inam sungova hi ki vai hop na sim tu ding a hi lawa hi le inam sungova KVV dinga na kisi mi phabe pi phatlo je a hi inam pin gen theina atu ding je a chong hi i chanham khat i Lamkai ho hin ki vai po dan ho sim tu moi te ti jong he mai thei a hi lawai le ki vai hop na khat ding a hi ti jong he mai thei a hin hi chi vai ga velo hen ku ki chief association chuchan pul hon KZVV ho hinga het sa na ko na anabol na ho mo a hi in a later wang hi akichi ja po in hi jong le ni chi jong hi zan hi thu so hi en zan hi anabol a hi in a hi the a hi le hi chi wa hi KZVV ho zo sin ngai ho chi in het sa na a hung ki nei ho hi 26 October 2024 Saturday nia anaki nei a hi in nichiwa ko na hongki bol na ho hi anangai ven so ke di vin jong I hongki het sa vin hi chewa a hin het sa naw hi ai le khochung training chai ku ki zo village volunteer hinga het sa nom so date 28 October 2024 Monday 10 a.m. le KSA office KCA Defense Department ahung ki report chi divin tip le het sa hi vi ti a hi a hin sevin a chaina a hin sew hi a hi le na thil navan apoimo hin ki choi kim ding in jong het sa hi vi ti a jong hi thupon a hin nei ve ti hi mo a hi in Monday 28 October 2024 hi chi ting la hin pung som le KCA office KZVV ho na hung so ke de hi ti hi ama hon het sa na le ko na a hin nei ve ti chu a hi tu hin igam sungo neu cha jong ga sei be ding nop aumin igam sungo hi ivet na hi le mei legal in nei zo wa pat na hi I chan ham khana kilol na hi aumin inam sungo wa jong hi ivet na hi le mei lei e san ho lung thim hi dal hau hi tin kuki Christine CHON dan podo hi tin I ho dan wa hi kitup ta in ki po na ding ngai to hi de ti a hi thu anaki sei jing a hi in hi chiwa hi ga velo chun tu ni a jong chu tu ni tilhen Sunday ni khwa jong hi mail hei ho hi village volunteer ti a anakimin vo ho hi chi ama ho village volunteer mi sagi hi arambai tengol hon aze min mi cha achu aha je le dano a hi in infal rims hospital ki zendinga hi anapota ve ti ho chan ge hi mo a hi in hi chi hi ipi bola kain sei ham ti a hi le e ho hin mei lei ho chan hi hin copy jivin hi je achu a hi thei le tu chunga hi chi mei lei ho la lung ho hi e ho chunga alun lo na ding te a hi taw nan jong nei huitin inam sungwa hi chi to bang lunggel ho eile e ki ka kina na ho lo na dinga jong hi pan lao hi te ti hi ka sei do no min tu May 3 2024 e hung ki boy wa patna hi in new so hi na veso ke lo chun hoilang hi jong le mei leila a hi hen e hola a hi jong le kukila a hi jong le ki boin ho hi mei lei gam sunga hung so zo le hin e ho nam sunga jong hi hung so ji hi che to bang hi anatam le jing tain tu chunga hi velo hen rambai tengol le village volunteer ho hung ke boy a hi in copy ki no vai le e ho langa chu I thing noi asam saw ho to volunteer ho hung ke boy ki dana hi mu a hi ni ja chu a hi thei le hi chi to bang hi bol daw hi tin mi gam sunga email mateu I chanham khana ama ho ka ki boy jong le
pathian hi nga tau hi tin ho nam sunga hi ho le ho ki boilo na ding te a hi mi pin jong pan lau hi ti hi a ki sei do no min phat ma sa video hong viral chu imu deu a hin Burma gam sunga isopi kene bi hon anamat pau pdf hole KNFO ki thoa anamat pau jong hi tu a hi kakching police station a anapilut da veti a hi ni chi chung changa hi mi tampin oimon ho jong e bolvin mi khen khat chun ei ho i mat ting le ama hon bon i hing hoi lo wa i pi bola i hon i hing hoi jiu ham ti a jong hi seivin thu ki za dan a hi ai le hi chi pa jong hi e ho ke khat mei lei ke khat a hi hi za a chu ei mi ho jong hin ei mi a hi na lung sit na zala chu an hlau jong hi mei thei a hi hi za a chu in nam se pai ho vin ama ho amuna umu a hi in ama hon hitin ke bol le phan te ati na chunga hi mi pi ha phun ji da le hen phan tin I tiam khan ai sei nom vai le ama ho ko ma dai reng ai sei diu ham a hi la vai le lamkai hoi ke ho pi diu ham hi chilang zo ai bol lo hitin social media ho ai ki social ti ho hi bol da le hen I ho nam sunga dinga jong dam theina hi ding ai aban le hi chi mei lei thing noya hi gal hong ki pat ma sang lai 1990 a patna hi mei lei thing noi mila a jong hi mi dim sen hi mi izan ham khat jong hi zaw a hi ti jong hi hiat divin ka dei sa in a hin la koi tabang tu ni chan ge ya mei lei le ku ki do nunga jong pang na lai ho wang hi tu ni chan ge ya anam dawa pang ahi in iza asu ahi the ai le wang apang hon jong dal hau tin ban le tu nung tu ban le hi chi to bang thil so ho hi a lo na ding te in lungge lo hi tin I tiam khana I gel ta lo wa I gam inam in mi isa that dinga email malanga I zaw wa hi le khonung ting le hi chi to banga ki ngai dam na ho wang hung umbi se ta loading hi chi ting le chun nam se pai ho koi man awai mo thei loading hi ti jong hi I head divin neu cha hong ki phong do in hi aban le tu hin VPC ho thupun ka velo hen jan hi a ama ho hin a dei lo now condemnation later a hin bol now a hi in ni chiwa ama hon a sei now cha hi le masanga ana khangai lo Zomi Reunification Organization letterhead mangcha masanga ZRA tia na umzi ahin la tu a hi EPP reason ahin sem ham aza chom ahin sem do vin hi chiwa ko na VPC leader pa a ina ko na ki chon do ding le dan di lo ta kingo na ho hi ka dei po ve hi chi to bang thu so ho hi avelin hin bol loadinga tip na ahin nei na ho le thu so a bol na ho a dei lo naw ahin phon do wa hi in SK vai phei kitipa hin hita chu VPC leader hen len thang let president VPC pa hi a in muna kona ki chon do dinga jong hi hap ta khat anatip pi ti ho jong hi mu a hin hi chi chung changa hi VPC branch zat chom in jong a dei lo na ho phon do na a hin bol luvin hi chiwa hi khat ki ka a ucha le ucha ki ka a ki to mon ho a lo ne dinga jong hi ama hoin pan alajing oven hi che bana chu hi chi to banga khat ki ka a nam khat ucha le ucha khat ki ka boina a lo ne dinga jong hi tepna ahin nei kit veti jong chu mo ahin vai pay volunteer hon jong nge chiwa hi vai pay volunteer ho dinga hi het sa na thupon ahin bol ketven ama hon thupon ahin bol hi ahil November hi chilang side hi seida tauten aji chu phat chi sa hi ta in November nisim thum ni lehin frontline a idin ho I duty mun ho hong ki khel ding a hi ta in hi je a chu a hi thei le 3rd November 2024 ting lehin 10 am vela VPC office muna na bon chawa hung thung so ke di win tip na kahin nei vetia chong hi VPC hon thupon na
ahin bolvin vai pei volunteer ho het sa na ahin bolvi ti chu mu ahin abal le hi chilanga jong hi vai pei volunteer hon hil chet na ahin nevin aji chu in zova iga seyu zo reunification kiti holoi hin thupon za chom chom ananeva hi chi thupon ananei ho jong chu video masalanga jong chu ina sei ta win vai pei volunteer ho hi masanga ke hon nang vai pei volunteer ho kana CMP win a hi le tu a hi ke ho do ding a hi la vai pei volunteer ho hin tu a VPC leader pa God na pang ta ve ti lang ho a hi thu adi lo za chom chom ho hi ana ki sei a hi in hi za a chu hi chiwa hi vai pei volunteer hon hil chet na a hin ne wa hin hi chiwa ama hon hil chet na a hin nei na wa hi a hi le mei hlei gal mei 23 a patna hin nei wa patna hi vai pei volunteer hi VPC General Headquarter aban le YVA General Headquarter aban le Jillai General Headquarter in hi chi ho si ki tho khoma vai pei volunteer an kisim a hi in hi chi vai pei volunteer kisim ho jong hi e ma nam sung ki phat sa na dung zuya an kisima vai pei volunteer hin suknu area kangwai area a hi la wa hi le tu a Kangpopi district langa leilon thlang ho jong hi anaki vekola boina ha satna izat jong le anaki chi a innam igam ngai lu na jala pan anaki lajing a hi in a hin la tu a hi dan di lo ta ai hin kingo hi hi chi ke hon ka pom thei po ve ke ho hi VPC gardeninga kilheng do kai po win kagam kanam veng dinga veng bit dinga volunteera kilheng do ka hi win tu ni chan ge ya kamial mau hi mei hlei ho a hi ti hi ka he chen win ama ho bo hi do dinga vai pei volunteer ho ki phu do ka hi bo wi ti a jong hi vai pei volunteer ho hin hil chet na a hin bol ve ti jong chu mo a hi kin en hi ban ki na hi USRA hon thupon a hin nei na kit wa hi in ama hon jong a sei kit naw hi adang a hi po in zowa ZRO hon thupon a hin nei vai pei reason ti a min mangcha Mr SK Cobra vai pei kiti mangcha vai pei la a leader pa hen len thang let pu hen len thang let hi gi na anabol na chungova phamo asa dan ho a hin se wa hi in hi chiwa ama hon a sei naw hi a hi le hi chi to banga dan di lo ta ZRO head letter mangcha 24 ni a pu henlen thang VPC president pa gi na nahin nei ho hi phamo akisa in a hi theya hi le 26 October ti chu jan hi a hi ta in 26 October 2024 jingka chana hi su thin na nahin nei de wa hi a khoti la wa hi le vai pei volunteer ho a hi in vai pei nam pi in vai pei nam pi noisi na le vai pei ke loi khom na munewa ki gelding na hi galmi a ki gelding na hi tai ti to bangai thupon a hin bol na ho a hi kinen hi chi hi ipi thupon lom an bol ham ti jong hi mi khen khat chu ilong dong de wa hi in phat masa video a jong chu kana sei tain hi chi vai ga velo chun zomi reunification organization ti a hin ama ho hin thupon a hin bol na wa chu a hi le VPC leader pa hi agang thei pena zomi area dal hadinga hi gi na anabol a hi in hi chi ho hi tu a hi iga vetnai le chon anoi langa hi SK Cobra vai phei kite pa hin ta chu gi na anabol a hi in 24 October 2024 a chu thu so anabol a hin la USRA in su thin na 26 ka na hin nei di wa hi ti zowa hi chilang sai na hi vet kit na hi le chun ZRO commando wing ti a Captain Bruce
vai phei ma hin su thin na clarification ahin bol ke nin hi chi to bang fake news hung ke bola reunification organization ho het letter mangcha thu so hung ke bol ho chu ke hon ka het pi po ve ti lang zo a hi su thin na ahin nei ki ve ti zong hi mo ahin la hoita a ivet na hi le chun I ma cha ki hi na hi lo a hi in masang la ya chu zro kiti ho hi anaki henai ahin la hi ta hi vai phei reason ahi la vai le zo reason paite reason ti ho anaki he khabi se lo hin tu chunga hi azat hi hung pot nin het letter zat chom ho hi in mangovin ei ma mimal lungel idei dan seido na ho powa hi organization hi chi to bang ho hi in man jiu ho hi da ta hi in masanga jong kana sei tai ETM khana hi chi vai phei reason reunification ho hin hi chi hi dan di lo ta ki bol hi ati a hi le hi chi SK Cobra vai phei ki ti koi ham hi chi a hol do wa hi chi hi su thin na anei sa ji de wa hi na hin la hi chi ho jong ke bol ta lo a hi tieng le hin inam sungova het letter thupi ta ho ki mang ho jong hi hoi chi pen hi ta sana hoi chi pen adi ham hoi chi chu adi lo ham ti hi ki he thim thei ta lo hin hi ze a chu a hi thei ai le hi che ho hi inam sungova da hen lang thu phung ding hi apoimo le akul dung zo ya hi I leader ho pom thei ta ho in so ji han lang ei le ei ki ka a inam pi lep na dinga hi chi to bang organization het letter mangcha hi thu sei da ji leo hen inam sung dam thei ding ai aban ki na hi ga velo hen het sa na ti a hi in hi chiwa hi VPC ho hin special assembly anane wa hi in hi chi special assembly hin nei na a hi majority dung zu ya chu vote anakhi wa vai phei hi zomi hi taloding zomi a kona zomi a hi phat sot pi an ta zong le tu a hi vai phei pumpin ki ho hla na kanei tawin zomi dal ha a vai phei chu vai phei hi ding a hi tai ti a hi thulu na anasimu a hi in hi chiwa hi mi khen khat chu zomi a leader hi na dal ha nom lo je a chu annam pi ama tribe ki vai po na dema su sit na dingai to a panla hi mi tampi ana ai in hi chlai la a hi kang vai block nga VPC president pa jong hi anazau khadan a hi in VPC Lamkai ho jong hi anazau dan a hi in hi ja a chu kang vai area kang vai block VPC hon jong hi chiwa leader pan sign an bol ho hi cabinet dang ho hin ka het pi po win hi ja a chu aman sign a kaina chunga hi kang vai block ka bonovin ka pang pove a cabinet hon ka het pi pove ama machama ama nop na soi anaki kai a hi in hi chiwa hi kang vai block josi ka zau pove ti a chong hi ama hon het sa na a hin bolove ti ho chong chu mu a hin inam pi ki thulu na ilam kai khanin hi ta hi chon ding a hi tai tia thulu na anei tieng le hin emi isa hi na a chu kizom jeng a hi in aban le innam igam chu min hin za hen lang igam inam chu mi veton ta in hen iti wa hi le ilam kai hon thulu na ane hi pha hen lang si jong le I to sot no wa hi le hi chi ting le chun inam sung khang to ding ai ti hi he so ke le hen pha hi in tu a hi ta hi vai phei sunga jong hi boina chet net ti ho hi a jing je a hi vai phei nam sunga jong hi yang vai phei hole zilai hon pan la tu a hi peace committee khat jong asimova ni chwa hi thil dan di lo ta thu sei ho social media anop no ma ham ho hinga hi het sana ahin bol wa hin ama hon appeal public appeal ahin bol na pen chu a hi le
hi chin khat la khat ki ka ki na na thei a hi la vai la khat ki ka ki mu da na thei ho hi social media a ni bol pi hi vinlang a leader ho tilehen admin hon zong hi che to bang thu ho hi ahong ki posting le neu khat ni na check pi jiwin a ji chu khat la khat ki ka social media a khat lunggel je a nam pi boy theina ho hi ni na so pi hi vin ti a zong hi tip na a hin nei wa hi in a ban le ki to na dinga hi wang na dei chan na sei theu a hin la khat ki to mo na ding ho wang hi bias ta thu sei ho hi bol da leo hen pan ti a hi peace committee hon chong tip na a hin nei now hi chi chu a hi a ban ki na hi ga velo hen kom ho a hi ven hi chewa hi UKRA hon joint meeting ananei nawa press release a hin bol now a in 25 October 2024 Friday nia press release a hin bol ho jong hi event na hi le lungdam a umin kipa a umin ama ho jong ahong ki hedo ovin hi je a chu ama ho jong hi kipa pi ta hi vin kom izan ham khat hin azat chom seya thil khat a sei tiang ole ku ki cha te dem na jeng hi a sei wa hi ta chu ama ho lol hom ding ki vet na a hi lo le ama ding ama in chen ding bo ki vet na hi vai an hom a hi win a hin la tu ni a hi KNO-UKRA hon thupon a hin nei na ho hi isimai le lunglei om le jingin kom union le kom tribe organization valley ti a hin ama hon thupon a hin nei na wa hi a hi le tu ni chan ge a hi na hon ni ki thopi jingovin mabana jong ne ki thopi jom jing divin ka hin ti movie ti a jong hi a chaina poina hi a se wa hi hi chi mi khen khanin press release za chom ana bol jong le ama ho phat chom na ding jeng bo a bol lo hi a hin la hi che ho hi nin he thim pi win ti a hi a in sei win a ban le mi pi ama ho mi jeng jong hi tu a hi thul le la aphat lo jen in fala patna chochanpur a hi lawai le chochanpura patna in fal chi ho jong hi chi KNO-UKRA het pi na beya koima lam la thei te lo ding a hi itiam khana het sa lo wana chiwa wang se na nahin to wa hi le ke hon mo ka pu ta lo de wa hi ti chan ge a hi ami pi ki ga an ho jong anei ta ve ti jong hi mo a hi in peace rally hi han lang a hi lo le activities za chom ki bol na ho a jong hi hi chi cookie zo hon pan ila na zo si wa jong hi pan hin lata dinga hi ama hon jong tep na a hin nei viti jong hi mu a hin ni choi mu tiang le hin in nam mi u inau khanin hi ta in bel kit ho hi ki pa ta hi in a hi the ai le e ho hin ikito diu khat le khat ki lung to ta hin khom dan hi igel de wa hin a ji chu tu le tu a mi mit mu e ho asung langa chu ki boy le jong le polanga mi mit vet dinga chu tu awang hi mail hi hon jong ku ki cha te hi a khoi thei ta povi ku ki cha ten a thum hi anop ada a pi o ngai a hi tai hi chi a lo thei lowa separate administration hi a hin mu de wa hi tai ti lang hi a hi tai hi je a chu chi theu ngai in thu khat he na hi le mo sei mo eo mo pen ho jong hi i bol lo deu khat la khat ke ka ki to mo na au ma hi jong le to kho ma i sei cham deu i cho chu i than sa lo deu aban le i gam sunga hi blockade bon shut down ti ho wang hi bol da be leo hen i ho dinga thil pha hin tin i ho le e ho ki ban khumova ei ho le ei ho ki eng bol wa chu koi ki pa dham a hi la vai le koi da ding ham e ho mama da ding hi vi hi ja chu tu a hi email ma ho to hoi ta ki khen za hi ta in masanga mei lei khut no ya in sang wa chu tu a hi standard de wa hinding hi to gon ine yo angai tai ti chu a hi in aban le hi chewa hi KSO hon het sana a hin bolo hi in KSO Sadar Hills hon het sana a hin bolo hi in hi chewa hi
ama hon asein ho hi mi tampin social media ajong chu in a mu de wa hi ta in sanapati bus conductor khat ki vo na chung chang a hin se wa hi in hi chi ki vo na chung chang a jong hi ilam kai ho hi mi dang nam dang ho hi nga hi gabo kho mu wa amo hin a phat changa hi ngai dam athum a hin hi cho hi leader di da kiti a hin la asung langa na tong ho ihung chi theilo tengule inam igam lamkai ho min za ta anei ho vin hita hi namdang za dang koma ngaidam iga ki thum sa jeng hoi za chat ta khada hi in igam inam kisu niaw na khat jong a hi in hi za chu a hi theya hele ilam kai ho beya hi na to daw hitin ilam kai ho beya hi i khut mo hla da lew hen inam pi a dinga jong khan to machal na hin tin innam lam kai ho dinga jong ki thang an na hiding a hi a hin la ami pi hon aza chom in a sei jiwin ken boleng nang ho su phading ni hu chume ken hin su se jong leng anunga thu sei ding nang ho na hina ve ti a hi i dei i bol ho hi hi chu ho hi mi khang to lo lungkel a hi in hi ze a chu a hi the ai le discipline nei ta ki vai ho mo hi tin aniewin chong alien za dan thiem hoitin alien in jong aniew lungse dan hi ki thiem hen lang hele inam sungwa hi chi to banga ilam kai ho nam dang za dang koma gasu umin se na a hi lo le gazo ti ho vel hi hung loading hi iza a chu thil khat i bol masanga hi ilam kai ho ido angai ilam kai ho ido wa ilam kai in hinge atia hi lawang chu bol thei hi hi chi tiang la chun itiam khana ki ho na ding hi hen ngaidam thum na ding hi hen bo khup na ding hi jong le ilam kai ho vin thupi na ahin nei o hi ja chu ama ho achiu jong le asi na loading ke oi mo na i ho sunga loading hi ahin la lam kai het pi lo hi la boy na in sim tiangole lam kai ho chu min ahin tup ji a hi ta in lam kai ho chu min ahin ko ji a hin I macha ama ho su khil na lo ama ho bol khil I macha lowa ngaidam iga ki thum sa jiw ho hi ga gelo hen innam lam kai ho din mun jong hi ha sa a hi ti hi het thim na diwa niaw cha iga sei sa wa hi in aban le tu hin ku ki in pi thupon ga velo hen ku ki in pi thupon he a hi le Christmas le New Year kiman ding dan chungchang ho sei khom na a hin nei naw a hi lo le thupon a hin nei na ho a hi in hi chi thupon wang hi ke gel da na hi a vai ge tai ga ti hi masanga ka video na vejing ho a hi lo vai le Christmas le New Year I manding dan ho ama gam kai in manding dan ho abona a hin sei tha zo a hi ta in tu nung pe a hi tu nung sanga hi in pi hon hi che to banga thupon a hin bol ho hi izui ki lo vai le chun in pi ho thula lo dana hi hung ki so do ki ding a hi in pi branch za chom in thupi ina anei zo wa tu a headquarter ti ding a hi tan ku ki in pi Manipurin hi chi to bang thupon a hin nei wang hi di ka sapoin hi chi to bang hi ku ki in pi ho hin anama phone hen lang anama seyo hen lang hi le ama gam kaya thupon ho cho ana loading a hi ni choi vet na hi le in pi sunga jong hi ki thu za to lo ham a hi lawai le ki ho to lo ham decision ila masangwa hi khat ki za to na hi lo ham ti jong hi akisei do no men aji chu hi che ba ku ki in pin thupon a hin bol na a hi KCLF le CKWS hon pan a hin la deu ama ho vai hop na dung ju ya hi chon deu ai ti a hi ama oingan sina akipi in ama hon guideline hin si movintin hi cho chu izui deu hi ti hi ama hon tunia jan hi a chu thupon na a hin bol wa hin a hin la agam kai a thupon na ananei zo sa ho Christmas iti manding ham New Year iti manding ham New Year ni le ipp bol deu ham tia detail ta hoi ta
ana phong do zo nongova tua in pi hon hi chi a sei wang hi a vai ge ka ti hi a ji zo ama gam ka ya thulu na zo ke a hi tain tua in pi in hi chi KCLF fole CKWS ho ngan si na hin pi hi ama ho vai hop dan to hong ki to le phanan tin a hong ki to lo vai le min agam kaya Lamkai in thupi na api ho chu hin zui ta nang le hong ki kal na ding lampi hi ni ja a chu a hi the ai le in pi hon jong a ki ting le hi che to bang thil ho hi I bolding tiang le niau khat advance dewa sei lo hen ama branch a hi lo le ama gam kaya leader hon jong hi chi guideline mang cha chu agam kai ho jong thupi na anei thei di wa hi in tu a hi agam kai ho jo in thupi na anei jo wa in pi in hi chi to bang thupi na in nei hui ali chon da na hi aki do in hi za chu phamo ki sa in a hi thei ai le tu nong tu ban ting le hi chi sanga gangzo a hi information pi wa in pi headquarter in thu api masanga branch dang hon et thu pi thewam a hi lo le branch dang ho chun release press release so I bolo de wa jong hi ki thu za ji le hen phan te ti chu niau chai ga se thewin tin hi chi chan chu tu ni KZVV zo se ko na hong ke nei na a hi ngai kho hoi tin hoi lai gam kai hi hen hoi lai KVV hi jong le hoi ta pan ila wa iki thu za to wa ilam kai hovin inam pi khan to machal na ding inam pi hat na dinga to gon a hin nei ho hi phun lo hi la I to son no angai ti hi mi pi avela ka hin tep nom hin tin tuni ku ki channel ve zo si na chungo ven ka ki pa in na bon cha ven pathin in phathei na bo jing taw hen